Kwa majina naitwa Machezi Mlonja. Ni mimi yatima, sikuwa nasoma. Kukakia hiyo shirika ya Voice of Hope ikakianza lipia watoto wa yatima na ikatusaidia kufranga za matumizi. Na mimi naomba pendekezo langu ndaza penda itusomeshe hadi tumalize masomo, na tunashukuru sana. Mungu awabariki kutusomesha tukwa nasoma. Hiyo shirika ya Voice of Hope kakuye kaanza tusaidia kutusomesha, na mimi nashukuru sana na Mungu awasaidie huko kwemuko. Ndio, mimi ni ndugu katika familia ya mwanafunzi Prince Ruteye, na tuko hapa tunakia tushukuru ONG ya Voice of Hope kwa vile balisaidia bandugu yetu kubalipia kumasomo na kubapatia pia pesa za matumizi, na vile tunashukuru sana vraiment kwa hiyo ONG, na tunasema muendelee kubakumbuka juu hapa ni watoto wenye waliachiwa na wazazi, na makondisio zenye bako naishi amo ni makondisio zenye aziko za mzuri, na biote benye munafanya tunashukuru. Tunasema mukaribie tena na muendelee kubakumbuka hapa watoto juu maisha yenye bako naishi ni maisha ya mubaya ya kuachiwa na wazazi. Tunasema asante sana kwenu. Kwa majina naitwa Loeshi Abwe, mwanafunzi wa Institut Elemyonga, musale ya Premier HP. Mimi ni mtoto wa yatima, nilikuwa sina espoir kabisa ya kusoma, lakini shirika ya Voice of Hope litukamata manyumbani na tukaanza soma, wakawa natulipia ada na kutusaidia pesa ya matumizi ya nyumbani. Prema tunashukuru na tunaweza pendekeza waendelee kutulipia hadi gisi tutamaliza masomo. Kwa majina naitwa Mpenda Sango Gerard, mchungaji wa mtoto Jetrida Kashindi, mwanafunzi wa Institut Ibomba 7e HP. Nashukuru kwa shirika Voice of Hope kwa mchango wa kuzaminia mtoto malipo ya masomo, vyombo mbalimbali, hata vyombo vya malazi. Tunashukuru kwa shirika hilo, liendelee na kuzamini watoto hata wengine ambao hawajazaminiwa. Kwa leo tunashukuru shirika hilo kwa misaada ambao wanaotutumia. Sisi tulikuwa tuishashindwa na kusomesha watoto walikuwa wakifukuziwa kila mara, lakini kwa msaada wa Voice of Hope watoto wanaendelea na masomo, na tunawaomba shirika hilo lizidi hadi mwisho watoto wamalize wapate vyeti vya masomo. Asante, tunawashukuru na Mungu awabariki. Amen. Asako Mbembe, nimeshukuru sana kwa shirika yetu Voice of Hope kwa kunisaidia vifaa mbalimbali vya masomo, kwa kunilipia. Niko mtoto wa yatima, sina baba na sina mama. Nimeshukuru sana kwa hiyo shirika yetu Voice of Hope. Imenisaidia kwa vifaa vya masomo, kwa kunisomesha na kwa kunikulisha. Vitu vyote ambavyo nimekuwa navipata. Asante. Kwa majina naitwa Lubombo Shabani. Ninashukuru kwa Voice of Hope, mmetusaidia kutuzia vifaa vya masomo, makaye, mabike, mabilato, masakoshi na vitu vingine. Asante. Mimi ni Davia Sumani, ni prefet wa Institut Ibomba. Kwa kweli mimi nashukuru kwa hili shirika la Voice of Hope DRC kwa kuhudumia watoto mayatima ambao hawana baba, hawana mama, ina maana hawana kizazi hata kimoja. Kwa hiyo nimewashukuru sana kwa kuwa wahudumia watoto hawa kwa vifaa vya masomo kama vile uniforme, mabuku na vinginevyo, na hawakuishia pale, hata nani msaada wa chakula, wanasaidia pesa za kutafuta chakula kwa ajili ya matumizi yao. Prema nafurahi sana na hiyo hali ambayo hii organization ilitusaidia.
Kwa hiyo mimi kama prefect nasema kama na hata mimi wananisaidia kwa kuwa wale wanafunzi walikuwa wakifukuzwa kila mara, na ile kufukuziwa kila mara ilipelekea hata ile rendement yao kukua tellement mediocre, na pour le moment d'ailleurs mu examen ya premier semestre walijiretrouver kama mimi, na mimi nikaona sasa vile kafuraha kakaningia, nikaona kama vile vraiment hii Voice of Hope itazala matunda, na kama vile recommendation naweza sema kama wapita hata zingine fasi mwingine fulani, kama kutaonekana wengine watoto wenye ambao hawana vizazi kama vile mama na baba, wawarekipere puruke nao wawatie kwa masomo ili wahudumishe elimu yao. Asante sana, na mimi nashukuru kwa kuwa hawatatuachilia na hawataachilia wale watoto, watakuwa nao sambamba. Asante sana. Mimi naitwa Bahati Neema. Mimi kama mzazi wa Lubombo nimeshukuru sana kwa msaada wenu wa Voice of Hope. Mimi nilikuwa nishashindwa kusomesha Lubombo kumtia kwa masomo. Sasa mimi nilishukuru sana kwa msaada wenu, mnipatia vifaa vyote vya masomo, tena akarudia kwa masomo. Alipata viatu, alipata uniforme, alipata makaye. Vile vyote nilikuwa nishashindwa kumuzia. Lakini nilishukuru sana kuona nyie mlifaa mambo ya maana sana kumsaidia kwa masomo, kumlipia, na mpaka hivi yuko nasoma. Alikuwa ishashindwa sana. Na hivi naweza penda mutie wengine watoto bayatima baendelee kusoma. Asante kwa msaada wenu, nashukuru sana. Ni mimi Tumaini vya Ombe, ninasomea kwa Institut Bumba. Ninashukuru sana kwa Voice of Hope kwa kunilipia kwa masomo. Niko yatima wa baba na mama. Asante. Mimi mchungaji wa Tumaini vya Ombe, na washukuru sana kuona shirika Voice of Hope inajali wa yatima wenye waliachiwa na baba na mama. Niliona vifaa vyenye viliwafikia. Mungu awasaidie sana. Tulikuwa tuishashindwa kuwasomesha sisi vizazi. Mungu awabariki. Ni mimi Saidi Rashidi. Mimi ni mtoto wa yatima. Ninashukuru kulipiwa na shirika Voice of Hope. Tunafurahi kupatiliwa franga za kutumiza kunyumba. Asante. Kwa majina naitwa Kiza Rashidi, mwanafunzi wa Institut Ngobi classe deuxième HP. Ni mimi mtoto yatima. Nashukuru shirika letu la Voice of Hope kwa kutulipia kwa masomo na kutupashia matumizi ya kutumia kunyumba. Naweza shukuru endelee kutulipia mpaka jinsi tutamaliza masomo. Mimi Prince Ruteye nasomea kwa Institut Mwangwa 7ème EB. Mimi kama mtoto wa yatima nashukuru kwa shirika la Voice of Hope kwa kunilipia masomo. Vile inaweza endelea kutusaidia kutulipia, na sisi watoto wa yatima tuko wengi. Tunasema asante kwa shirika la Voice of Hope. Mimi Suzana Bosele nakasoma Institut Mwangwa 7ème EB. Mimi ni mtoto wa yatima. Nashukuru kwa shirika Voice of Hope masomo vile na pesa za matumizi. Naomba waendelee kutulipia. Mimi Zach Noe, mwanafunzi wa Institut Bomberger 3ème TS. Mimi ni mtoto yatima. Nashukuru kwa shirika la Voice of Hope kwa kunilipia pesa za masomo na kunipashia pesa za matumizi nyumbani. Mimi kama vile kiongozi wa Institut Mwangwa Lweba, tunatoa shukurani kwa shirika la Voice of Hope kwa kuja kulipia watoto mayatima pesa za shule na pesa vile za matumizi kwa nyumbani. Tunayo kama vile recommendation ambayo tunatoa kwa shirika. Kwetu kwenye shule letu hatuko tuna wayatima wawili, lakini inaweza kuwa vizuri shirika endelee kuhudumia wengine hata mwaka ambao utakao kuja. Vile tunaweza kutoa recommendation yetu ya pili
ni kuhusu wale ambao walikuwa wanalipia kwa mwaka kama na huu. Unajua ya kwamba wanafunzi wale tayari wangali mdarasa la kwanza ama 7e plutôt education de base, na bado ni wanafunzi wa yatima na wanaendelea kupenda shule na kuendelea kusomea kwenye shule letu. Kwa hiyo tunaweza omba vile vile kwa shirika waendelee kusupport, aweza kudhaminia wale watoto ili waendelee kuwalipia shule. Na si kwa wao tu, hata kwa wengine kama inaweza pendeza. Asante. Mimi kwa majina naitwa Yena Pembwe. Nasomea kwa Institut Bon Berger 8e EB. Mimi yatima, sina baba, sina mama. Ninashukuru sana shirika la Voice of Hope kwa msaada ambao wanaotupatia kulipia masomo, vile vile na pesa kidogo za matumizi. Asante sana. Ningeshukuru sana wasaidie wenzetu nao ambao wanahangaika. Sawa, mimi kwa majina ni ndugu Msafiri Mtocha. Mimi ni mchungaji wa mtoto Suzana Bosele. Ni mtoto ambaye ninaishi naye kwa jamaa yetu, ambaye alikwenda kuachiwa na wazazi, na tunaendelea kuishi naye, na tunashukuru kwa shirika la Voice of Hope kwa misaada ambayo ilisaidia kwa mtoto kwa ajili ya shule pamoja na matumizi ya nyumbani. Tunashukuru sana, tunasema asante, tunawakaribisha tena kwa mwaka mwingine kuwasaidia kama gisi mliwasaidia, na Mungu awabariki sana. Sawa, mimi kwa majina naitwa Dorcas Valerie Florence. Mimi ni responsable wa mtoto aitwaye Yena Pembwe. Naishi naye kwangu, ika vile mtoto wa rafiki yangu. Niliona hawezi hangaika na mimi niko kama vile rafiki yangu, na mimi gisi alinilea wakati mimi nilikuwa na shida, na mimi nikaamua nimlee, na ndio nilikuwa naishi kwangu. Na pia nashukuru kwa hii shirika la Voice of Hope kwa kutupasha msaada, kutusaidia kwa kusomesha mtoto. Kweli nashukuru, sio hata kidogo, na Mungu azidi kuwazidishia, ila hata mwaka mwingine iturudishe tu kwa kutupasha msaada. Asante sana. Tunashukuru sana Voice of Hope. Mimi ni ndugu yake ya mwanafunzi Rafael Maongo. Ako nasoma kwa shule la sekondari Institut Bikuba. Tunawashukuru sana kwa msaada wenu mliofanya tangu mwanzo wa mwaka hadi sasa. Mtoto ameanza shule vizuri na amemaliza kwa msaada wenu. Mimi huwa naikaa naye kwa nyumba, ila ni mtoto wa shangazi, lakini kwa sasa hayupo. Mtoto ule anaga tena baba, ameshafariki. Na watoto wa yatima wako sana tu hapa. Tunaweza waomba sana muwasaidie na muwaunge mkono, na wala msiishie hapa mlipoanzia. Tunawaomba na tunawashukuru sana, muendelee na hatua hii kwa kuwa tukuona tatizo. Tunawashukuru sana. Asante sana. Nashukuru shirika Voice of Hope kunisaidia. Mimi ni mwanafunzi wa Institut Bikuba, nasomea M7. Nashukuru jinsi mnavyonisaidia kwa kumaliza mwaka. Mnisaidie nimalize masomo, na yale kidogo mnayonipatia nashukuru sana, na mzidi kusaidia wengine watoto yatima wako mingi mgini. Mimi ni Lumona Mfome Denis, ninakuwa proviseur wa Institut Bikuba, na tunashukuru sana kwa organisation ya Voice of Hope kwa kusaidia mwanafunzi wetu hapa Rafael, ambayo hivi anataka kumaliza mwaka, iko M7, na kila mwezi walikuwa wamekuja kumlipia zile pesa ambazo zilikuwa zikiombwa kwa ajili ya masomo, na kwa leo wamekwenda kumaliza kabisa frais zote ambazo zilikuwa zinahitajika kwa yule mtoto kwa kumlipia kwenye masomo. Hivi ana tatizo na amekwenda kumaliza mwaka vizuri. Tuko katika mtihani na tunaamini ya kwamba katika mtihani ambao ameendelea kufanya, na hali yake jinsi tunavyomjua, ana elimu mzuri, anakuwa mtoto ambaye anaendelea vizuri kwenye shule,
na napata hata katika zile nafasi za kwanza tunaona ile imekuwa nzuri sana. Lakini kingine ambacho tunachokiomba ni kwamba hii organization Voice of Hope isishie tu kwa huyo mtoto mmoja, kwani ba vulnerable viko bengi hapa na wanahitajika kupata msaada kutoka kwa organization hii. Kwa hiyo tungilihitaji ya kwamba waongeze kiwango cha watoto wengine kuwasaidia, kwa ajili watoto wengi wako wa vulnerable, hawana wazazi, na haya yote hata kama wanaweza kuwa wazazi na wana wazazi, tena wazazi nao ni walemavu, hawana uwezo. Lakini kama hii organization Voice of Hope inaweza kusaidia wale wengine, ninaamini kwamba inaweza kuwa mzuri na watoto wanaweza kuendelea na maisha yao. Ni haya ambayo tulikuwa tunapenda kuyasema. Tunaipongeza sana hii organization kwa kazi kubwa iliyofanya kwa ajili ya huyo mtoto. Hakuna siku moja ambapo mtoto alifukuzwa kwa ajili ya pesa yoyote ile ambayo ilikuwa ikiombwa kwa masomo. Tunashukuru na tunajua kwamba ombi yetu ni ile ambayo nimekwisha kuisema, ya kwamba waendelee kukamata watoto wengine en charge ambao tuko nao hapa. Asante. Ni mimi mwanafunzi wa nani wa Complexe Scolaire L'Agent wa 7e EB. Nafurahi sana kwa yeye mlianza kunilipia na hata wengine watoto wa yatima wanataka na mwe muendeleze, wanavikala migini hawana pesa, na tunashukuru sana tena sana. Mie Ebinda Mika mie njo mama mlezi wa Mika Abedi. Nashukuru sana kwa Voice of Hope kwa ajili ya batoto kwa ajili ya huyu mtoto yatima, na muzidi sana kufanya hii kazi na wengine batoto wa yatima biko humu, na muzidi nabo kubafanyia hii kazi. Tumeshukuru sana. Mie Riziki Frazia, mwanafunzi wa Complexe Scolaire Kalundu Dombeni, na kuya kutoa asante na shukrani kutoka kwa Voice of Hope kwa kutusaidia kwa kutulipia kwa masomo, na pia nashukuru kwa kutupatia msaada ya kutusaidia kwa sabuni, na pia tunapenda kusema msaidie wengine watoto wa yatima wenye viko kwenye mbalimbali. Ndio naangalia huyu mtoto Riziki, responsable wake angali na shida kidogo, alipata msiba. Ase tunashukuru kwa hii nani Voice of Hope kwa msaada kidogo yenye mlikuwa natupatia kwa kumlipia mtoto masomo, na ile kidogo yenye mlikuwa natupatia tunashukuru sana. Na pia muendelee kwa hiyo hali na kuzidi kusaidia wengine wa yatima, juu yatima viko wengi. Asante. Sisi ni shule la Complexe Scolaire Kalundu Dombeni. Tumetoka kupokea wanamemba wa shirika la Voice of Hope. Tunashukuru sana kwa ujio wenu, na ni kwa malengo tu ya kuendelea kusaidia watoto yatima ambao wameachiwa na wababa aiza wa mama. Tunawashukuruni sana. Huyu ni percepteur wa Kalundu Dombeni na natumika kama vile tena proviseur. Sisi tulipendelea tena kushirika hii initiative ni ya mzuri sana, na kwa mwaka huu tunaona kabisa vitu viko vizuri. Pengine mwaka kesho tulipendelea kabisa shirika liendelee kuongeza nguvu yake zaidi kwa kusaidia watoto wetu katika hii kipindi ambacho wanapitia. Watoto wengi walikimbia vita Burundi, Tanzania, Maubwari, na wengi wakakosa hata kumaliza mwaka juu hawana wazazi. Lakini pamoja na hili shirika tunawashukuruni sana, lakini tungelipendelea tena kabisa mwaka kesho mufike na sehemu hata
tatu zote za hii vile ya Baraka Kalunja, unafika Katanga, hata territory nzima tunaweza furahia shirika la Voice of Hope lifanye hiyo kazi. Na hata vile vile mimi naweza tena pendelea kujenga hata shule lenye litankadre watoto mayatima. Ile ni pendekezo letu. Kuna nani Voice of Hope kujenga hata mashule kama Mungu atawajalia ile neema juu ya wale watoto wako wengi ambao wasomi juu ya ile upungufu. Tunawashukuruni sana na asante. Mungu awabariki. Au nom de l'Institut de Baraka, moi c'est Biamungu Amisi Gislin comme percepteur. Nous tenons à remercier sincèrement l'ONG ou l'organisation Hope of Africa de porter leur assistance pour les frais scolaires de notre élève Apendeki Katamba de la 8e EBA. C'est ainsi que nous réitérons notre sincère remerciement à ce que l'ONG Hope Africa puisse continuer avec cet élan d'aider les enfants orphelins. Nous osons croire que prochainement, que cette initiative ne doit pas s'arrêter, elle doit être continuelle parce que notre école regorge beaucoup d'enfants orphelins qui manquent le soutien financier pour le paiement des frais scolaires. Sinon, nous disons merci et que Dieu bénisse l'organisation